Pojdi. Stefi, Kaj? predolgo si igrala na računalniku. V redu. Ja, to je bolje. Potem bom brala. Dobra ideja, Stefi. Igrajmo se. Pojdi. Ja. Kaj se je zgodilo? Kaj je to? Kako se je to zgodilo? Očka, pomagaj mi. Kaj se je zgodilo, Stefi? Oh, ne. Kaj je to? Ne skrbi, Stefi, pojdimo k zdravniku. V redu. Vdihni, izdihni. Pozdravljeni, doktor. Pozdravljeni, kako vam lahko pomagam? Nekaj nenavadnega se je pojavilo na Stefini koži. Doktor, prosim, pomagajte mi. Zelo nenavadno. Prosim, lezi na posteljo. V redu. Moj bog, Stefi, imaš nalepčne koze. Oh, ne. Oh ne, doktor, kako lahko pomagate? Da, Stefi, kaj si počela, preden se je to zgodilo? Igrala sem video igre. Oh, ne. Mislil sem, da bereš. Ne skrbi, mislim, da vem, kako to popraviti. Poskusi brati knjige namesto igranja video iger, v redu? V redu. Preveč ur pred zaslonom lahko naredi tvoj svet malo pust. Oči se utrudijo in čas mineva, življenje je tako bogato onkraj neba. Hura, delovalo je. Wow, Stefi, tvoje nalepčne koze so izginile. Otroci, ne preživite preveč časa na svojih napravah. Hvala, doktor. Zdaj razumem. Knjigo bom obdržala. Adijo. To mi je všeč. Oh, ne. Kaj je to? Moram iti k zdravniku. Popolno. Pozdravljeni, doktor. Mi lahko prosim pomagate? Mi zdi se, da imaš nalepčne koze, Daša. Prosim, lezi dol. Potrebujemo pinceto. V redu, preverimo. Auč! Au! Ni mogoče. Ne morem verjeti. Kaj si počela, preden se je to zgodilo? Jedla sem nezdravo hrano. Oh ne, to je to. Kaj naj zdaj storim, doktor? Poskusi jesti zdravo hrano namesto nezdrave hrane. Wow, delovalo je. Hvala, doktor. Otroci, ne jejte preveč nezdrave hrane. Alex! Prihajam. Alex, kosilo je pripravljeno. Dober tek, Alex. Hvala. Ali moram umiti svoje roke? Ne, mislim, da ne. Oh, ne. Moram takoj k zdravniku. Pozdravljeni, doktor. Mi lahko prosim pomagate? Zdi se, da imaš nalepčne koze. Oh, ne. Kaj naj storimo? Samo vzeti moram vzorec za analizo. Alex, ali si umil roke? Tako umazano. Da. Pomagajte. Zlobni mikrobi napadajo. Ne paničari, Alex. Ostani tukaj. Uniči ta zlobni mikrob. Jupi, tako, doktor? Doktor, lav sem, nisem umil rok. Ampak zdaj razumeš, kako pomembno je umivanje rok. Da, doktor. Wow.
Vedno upoštevajte zdrave navade in skrbite za svoje zdravje. Mislim, da sem padel test. Kaj je to? Pravkar preverjam moje delo. Moram nekaj narediti. Žejen sem. Potrebujem malo vode. Ivan je opravil odlično delo. Moram popraviti nekaj svojih odgovorov. To je bila najboljša voda na svetu. Pripravljen sem se vrniti k delu. Bilo je tako strašljivo. Vedno sem bil ujet. Kje za vraga so testi? Mogoče so pod mizo. O moj bog, kako jih lahko vrnem? To bi moralo delovati. Tukaj so. Prej jih ni bilo tukaj. Zdravo. Zdravo. Živjo, učitelj. Tukaj so vaši rezultati testa. Vav. Ja, dobili smo odlično oceno. Čas za kosilo. Kaj je za kosilo? Poglej, kaj imam zate. Solata, kaša in hrustljavi kruhki. Tako okusno. Fuj, Kaša, aša. fuj. Hrustljavi kruhki. Excuse me? No way. Fuj. Hočem tiste hamburgerje in sokove, ampak ne te puste kaše. Tole. Ne, nezdrava hrana ni za otroke. Vem, kako priti tja. Wow. Oh no. Kam je izginilo? No way. Vrni se v učilnico. Hej, vrni mi to. To je moje. Nič portalnih pištol ali česarkoli že v mojem razredu. Hočem ti nekaj pokazati. Pridi sem. Ali ne veš? V naši šoli imamo nadzorne kamere. Wow. In zdaj ti bom pokazal posnetke. Oh no. No way. Marija, kako si lahko to naredila? Goljufanje je slabo. Tega ne bom več počel. Prosim, odpusti mi. Nič več magije v šoli, v redu. Sedi. Hmm.
Sprašujem se, kaj Ivan dela. Oh no! Nezdrava hrana. Oops! Oh no! Hey! Kdo ti je dovolil jesti čips? Ne, nisem jih jedel. Vem, da nekaj skrivaš tam. Krompirjev čips. Lepo. Kaj pa Marija? Poglejmo. Ojoj, vso torto. To bo okusno. Počakaj malo. Marija, oprosti, da te motim, ampak to je zadnjič, da ješ torto. Še nisem jedla. Ravno prav, daj mi jo. Daj no, hitro. Že dolgo nisem jedel torte. Od včeraj. Kako jo lahko dobimo? Imam idejo. Torej, Ivan, kaj si imel v mislih? Imam idejo. Čarovnik. Ne, sem doktor znanosti. Ni mi mar, potrebujem nekaj magičnega. Ne morem, sem doktor znanosti. Razumem, da si znanstvenik. Prosim, potrebujem svojo portalno pištolo od učitelja. Moja portalna pištola. Portalna pištola moje sestre, prosim, pomagaj. V redu, imam nekaj zate. Čas za dostavo. Excellent! Tako hitro, prava magija. Poglejmo, kaj je notri. Wow! Ivan, kaj je to? To je nevidni plašč. To je plašč nevidnosti. Ja, poglej, sem neviden. Daj mi to. Kje si? Neviden. Kje si? Kje si? Kje je ona? Oh, naveličan sem sedenja tukaj. Moram zamenjati prostor. Veliko bolje. Veliko bolje. Kje je moj čips? Ti otroci. Končno, dobila sem ga nazaj, moj dragoceni. Tukaj si, daj mi to. Ne, potrebujem gospa. Ne, potrebujem gospa. Želim potovati v Las Vegas. Želim v Disneyland. Ah, niso pripravljeni na te resne stvari. Čas je, da oddamo teste. Ivan, Marija. Rezultati bodo pripravljeni jutri. V redu. Se vidimo. Adijo.
Mislim, da sem padla na testih. Tukaj so rezultati testov. Dobil A, sem A. Dobil A, sem A+. Dobro opravljeno, Marija. In zapomni si, kadarkoli in kjerkoli, verjemi vase. Izvoli, vzemi to. Alex, nehaj delati hrup. Ne poslušam te. Alex, nehaj boksati. V redu, še zadnjič. Oh, moja žoga. Alex je padel v klet. Takoj ga moramo rešiti. Ne pozabite name. Vav, vrni se. Potiskanje je slabo. Res obljubim, da nikogar ne bom potiskal resno. Moja žoga gre tja. Poskusil bom ustaviti. To ne bo delovalo. Vem, kaj storiti. Odlična je ideja. Delovalo je. Pojdimo za žogo. Dajmo, Alex. Bodi previden. To je tako ogabno. Pojdimo hitro ven. Vav, Sem šokiran. Kaj si videl tam? Čas je, da se spremenimo v Ninjo. jaz sem prvi. Juhu, uspel sem. Oh, ne! Tako sem prestrašen. Uspelo nam je. Mario, igra! Bodi previden. In nihče me ni rešil. Vav, kakšna lepa lutka! Zamrznili jo bomo. Gremo. Zmrzni. Srbi me noga! Ne premikaj se. Naredil sem. Stric, teci hitreje! Gremo. Ja, uspelo nam je. Oh, ne, tukaj je lava, kaj naj storimo? Kaj naj storimo? Imam idejo. Da, pogasili bomo lavo. Ni uspelo, kaj zdaj storimo? Brez skrbi imam idejo. Poglej. Stojim. Oče, lahko nas spraviš od tukaj, prosim? To boš zmogel, dajmo. Jaz grem prvi. Primite me za roko. Ja, uspelo ti je, ja. Oh, ne, kaj zdaj storim? Imam idejo. Izvoli, oče. Ja, odlična ideja, Alex. Odlično. Eva, pridi k nam. Samo ne glej dol. Primite me za roko. Gremo, ja. Ja, Ampak žoga ni tukaj, pojdimo v naslednjo sobo.
upam, da se to ne bo zrušilo na nas. Sram me je priznati, ampak me je malo strah. Hvala, ker ste me rešili. Kje je moja žoga? Oh, to je samo dekoracija. Ali pa morda ne, teci. Kaj pa, če nas mumija ujame? Vse zaradi tvoje žoge. Daj no. Počakaj, malo. Oh, ne. Gremo. Zdaj, teci. Zdaj skoči. Ja, moramo počakati, pošast je za nami. Ja, pojdimo. Ampak ne, tecimo. Zakaj ta cvet ne strelja, ko ga potrebujemo? Oh, ne. Ne moremo skozi laserje. Potem pojdi skozi laserje hitreje. Alex, to je tvoja žoga. Ni pomembno, reševanje je pomembnejše. Ja, uspelo nam je, vzemi žogo. Ja, dobil sem svojo žogo nazaj. Zdaj pa pojdimo iz kleti, to ni kraj za igre. Alex, spet si glasen. Alex, prosim, bodi tiši. Oh, moja žoga. Alex, ni šans, nihče več ne gre dol. Brigitte sem Punch. Brigitte sem Decleta. Fantje, pokažimo jim, kako se to naredi. Ne. Je. Hej, Alex, ne menjaj glasbe. Alex, unijel si zvonik.
Ne, Daša, ti si to naredila. Bila si ti. Bil si ti. Ne, bil si ti. Ne, bila si ti. To jo je tvoja krivda. Ti si bila tista, ki si se je prva dotaknila. Resnično, to mi ni všeč. Tako torej, Alex. V redu. Oh, ja, poglej torstaj. Dobila te bom. Moram jih takoj ustaviti. To bi moralo delovati. Oh, kdo je to? Dajmo, fantje, nehajte, prosim, poglejte, kakšen nered ste naredili. Veš kaj, imaš prav, pospravimo ta nered. Pravzaprav sem videl, da je bila Doše kriva. Pomagal ti bom, Doše, da bomo hitreje pospravili. Alex, boss pomagal? Ne, pri meni je vse v redu. Kaj? Mislim, da je prodaja piškotov odlična ideja. Ne, morali bi prodajati mafin. Ne, rekla sem piškote. Ne, rekel sem kolačke. Piskoti. Ne, kolački so boljši. Tu so moč ti korisajč. Lepo. Pogolč. Vav, Pogolč. Slasno. Piskoti. Kalaki. Kalaki. Piskoti. Kalaki. Živjo, želiš kaj kupiti? Piskoti. Kalaki. Zivjo. Hosem pisket ali kolasek. Moji Kalaki. Kaj si naredila, Doše? Bila je tvoja krivda. Ne, bila je tvoja krivda. Tvoja krivda. Veš kaj, bodi si se zdaj pomirite ali pa odhajamo. Ja, odhajamo. Fantje, počakajte, še vedno imam piškote. Ne slišim te. Ne moži pikoci. Odadažamu. Zaradi tebe, Doše, moramo spet pospravljati. Oh ja, ta tako cool sluz. Čas je, da ga zmešamo. Zdaj ga zmešajmo. Vav, samo poglej mojo vijolično sluz. Moja sluz je boljša. Tvoje še nisem dokončal.
Oprosti, kaj pa je to? Vzimi nazaj. Vzimi nazaj. Ne, ti vzemi nazaj, to je tvoje. Ojoj. Kaj počneš? Spet delaš nered? Ja, Daša, poglej, kaj si naredila. Ne, to je tvoja krivda. Fantje, neverjetno, takoj se pomirite. Grace Napredaj. Cape Napredaj. Grace Napredaj. Ne, kupite moje kape, so boljše od drugih. Cutavite Plazaste Grace. So tako ljubke. Cutavite Straseljiv Cape. Vav, zelo straseljivo. Kape so boljše kot igrače. Igrače so boljše. Samo poglej strašljive kape. Plazaste Grace so super ljubk. One straseljivo kapo, prosim. Izvoli. Hvala. Ali lahko dobim eno ljubko plišasto igračo? Izvoli. Hvala. Samo poglej to, zdaj je ljubko in strašljivo. Kaj? Kaj? Veš, fantje, morali bi prodajati skupaj. Poglejte, kako lepo je. Da, ljubko in strašljivo. Veš kaj, prodajajmo skupaj. Strinjam se, umiram od lakote. Džami. Doše, ali lahko dobim ena, prosim. Seveda, trenutek. Vala, Daša. Abazujem tu. Teiko Zasangino. Alex ne prenez un jeune gars. Alex, ali imaš še eno? Seveda, Doše. Vala, Alex. Daša, zaknemo zabavo tukaj. Odlična ideja, Alex. Želela sem ti pokazati te oznake. Imam jih tudi jaz. Če sem iskren, imamo veliko skupnega, oprosti mi, prosim. Da, in oprosti tudi meni, Doše.